Kongre Civaka Demokratik ve Alikarya Tezepa Kurdi, Enstitüya Kurdiya Ahmedê, Komeleya Nivîskaran û Eğitim Senê, destibê komxebata di berwerdeyiyê de giringiya zimanê zikmakî ku di rojan bidomîne pêk bîne. There were two Spanish political forces, Socialist Party and Komxebata ku del Akademiya wêje û zimanê Kurdiya Ahmedê Xanê pêk bê, dêlser mijarên ziman, dîrok û rewşa civakê nîqaşbên neşandin. Di komxebatê de dêbijîşk Müge Ayan Ceyhan, Osman Özçelik, Kemal Bülbül, Mehmet Şerif Derince, Ferhat Dengizî, Pakrat Asufyan, İrfan Babaoğlu, Serokê Giştiyê Keskelami Özgen, Parlamentera BDP Xarşî Mülkiye bir tane, Endamê Koordinasyona Kongre Civaka Demokratik Özdal Uçer, Profesör Doktor Ahmet Profesör Doktor Mesut Yeğen, Adar Jiyan, Abdurrahman Bakır, Zana Farkini, Profesör Doktor Serdar Değirmencioğlu, Sakine Esen Yılmaz, Sebahattin Gültekin u gelek hindekar uzmandan de tevli perverdehiye bibin. De komxebatê de dêlser dîrok, rewş û pirsgirêkên ziman û perwerdehiyê de mijarên cûrbecûr nîqaş kirin. Much lower. That is because there hasn't been at all. Temaşevan nêje li ser rêya navçe Bismillah